Hadian ba kilong yeng ke basyakta ha ke jingshlei hasnong paham lang khanyo mer bernihan ringkat bad karibhoi People's Council dangshan kila IT da ke dorkhas shu Deputy Commissioner karibhoi bandawa jingara bad jurib ya ke jaka kabla sya keno ba ke jingti khendo kalaka ya kalinti ya ke uba reniktan el tongkhar MLA ke maukurwan bad ubadeiru utrai jong ke jaka mentagas ngi ulale jurib bad yakren bad kipaj ba nong snong ke snong ha ke jingjurim ladon langki officer ka bor district ribhoi katnat PWD urang ba snong bat kinong snong haba krench ki patba uba renik dan ula kintat ya ke jingkeno ba ke jingpentre ha ke jaka jong kadai kadau jong ke jingshli ulo ong ba empat sedang pentre ya ke jaka hindrai ula shim ki sinjam ban shnai kanala batbu hium pipe ban pin bha ya ke jingyai ko Ula ong ru ba ula pinlut da ki phaulak tingka ban pinbet ya ka rukom tuit ka watla kalawan ra jingdo nong yu hinre ula kin tui ki pat ba bakin long ki ba pikir namar la da wan ther biang ula ba shwa ban dep ka jing pintre kala banang wan ra biang ki jing shle Te ke ji kren mene long ya pun sngo biang mentah man jong pi ini ya snap ini ya bat ya kata te le kren da sidan ya ka ban sngo ro sanang ya sngo sai di kren lang go ma kliang ka ba we bro nam sim than ya ka por ai lat dan ki we ban kren tai ta ma kita sa clubbing mo namar ba jinsha kadon ka jing bakras mo tu chimut hindiat baki beli ki pun khat ba kani ka jaka menta kidang ti ko muchna ding sna menta mo jinsha kam dei kata kani ka jaka menta in sabatai ba isa biru kham chipang jinsha kani mun shwa di bat install new room pipe mo te por install new room pipe te kani ka jaka menta ka bun khandau kum ni ibati nang ban bu new room pipe tingilawan pet inspection menta jinsha ko kadang tut ha sini de nomor new room pipe ru paka flooding jinsha kat kum mentau snem ka slap rajur kensan mo mdei baka kamlong gradual fi slap one season one he slap kensan fi dan along kumta pengteng ko ka sakut ke ga ba isur ila green dia mentang se invite no ikan ka channel nani ni ko kani men shwa ba kat pung bajing sutu ding bangatip entar sing kani men shwa ka dikat channel be ka ka yat be dei tahdin ba dip sna fulin kalawan kendo nalo ke pengteng kani kala block mo ika passage ko mentang ila yo atli solution entah short term solution kadi ba nginya clear no ikani hendiat mo nambang kan nang yo tu hendiat ning persang kat bala na liang ju iser ila agri ngata ba nginya ti yang ni kendo hendiat hadu bana poi halor tu himpai kang ko kan yo tu be tama nala kam steady shopat ka nala tunau sabaro de iser in sa lek pa ikani ban clear no ikani ki ya ban penni be ka channel pa tang kata nak kaleng sunga iser Tok kemudian sibun, kam selam ya kenduk umah, jangan tak pilih tiba kenduk kam keloi tabang ngalas kau ngalas ya keren bagi ramai senong. Ba ingin hap banwat ikilap ban pelat ya kan ingin nomlak ba sui pet ya kata di selingkum man kapor. Ikan mau bah hi menemui ba kadon di selingkum, badai kata hi ban mangi di traja karu rekap ba senong ila ya sim kia bah hak bagi la penlut daki tolak banti ya kan dekat lu berbanbu lumpat. Saya ini adalah yang cepat kapno ile tadi berbit bersih tu por. Banbu nu pipe dei interest ni jono dari kalong nang ba kanum sleshu ka te ha to por hilayo ihi ba hilayo banjur nya kata baro ban nakalin di si ra pemi ka order ban le ikna kam daga banbu nu pipe to gila debu ta skosi pade kalong ba kan ke jing persang gi banbu nu pipe kam simnyam ka namar ba ka to tleu ko banapo ha ka ba try barim menshua ki jong ba raji ki try ki bangini thet kam nyam shu ka namar ba kanang wanra sebenarnya kendo wanra sebenarnya ti antu berkaladap sendon sebak kaladap sendon te kaya cetang dak ini kithleu ba thamai ke bangi bu bangi gini pai kadi kata kadau ba klem ngep te kadi halor kata kadau ke bangi keren ba senong wan ongen le su kumno ba senong yang ini wat sekilat lenti adu bendawan nak leng office te betang awan lang sendon berkniki nak leng office ya ke bangi le ya persang kiji aji bu hir ke ba kodor samtam ba irang ba senong kali saya keren bernga ti aji bu ki ba kodor bangi ni pelinus non ni kawa makan ya kum balong kawa kumba kalong lem cakap bro. Tak kena kecik kuat uki berapa ni? Dia kuat kata. Tin dia kata orang keluar. Dia kata ingin le. Wadlah kan dia kecing duk bakrau ingi kena kecakap nama titip bahaya kata bangi tip ya kecakap ke madam mensua. Kam dia bakadon wa. Dia tip bahar markmat hi baro ya kecing hisap ya tip. Bangi tip dia kecakap ke madam kam don wa pun bangi tip bangi. Teh Henry mentangin hab senawa tekani kecing duk bakrau ingi kim terajaka. Teh Henry wadlah kata ru nak kata kabit kabiang jo tik pagba ni kita jaka ngira long ready bangin du ya kata ada bangin snawa ya ka jaka lejong
kisah tu ada kerja kecing kata tentang lele ngila long ready ngila imajur berwasong ngila pun ini berkat tu kecing hilti ki pajba ngile kata ada kebangin senano baik kelti kawa penlaj laj kawa sama kali bania akwa kaba pin ya ngotu kene kadon kecing tu bawa kala hakwa pi kecing tok kubor ki perkat bangi ya tre ngi snai hangne kajing sisa kalong ngi sim snai mangi kajing tre jongi baru sekatuan menang wei kalong baik ban pelaj kene selek nak bangi bu nupai ngi parsinai ya kene building ke warin padam lalu mendai kene building di amdan kanu construction jongi ke ong bakal long kadau jong kajing setkut jong kene dari kadau jong setkut kene baik kajing bom tre kamsu de tlu barin ki baru mensuak tlu barin te kene kata kajing sisa ke bapi kum kaba kene basu lam ni kata bakam dei kadau ke bangi le bangi dari kadau ke ba nadu mensua kelas new tumpai pakai nongsu tendre mentang lagi tong ila lap taka kalau bagi beli pelong wakno kembalong laj lut kumakalong nang teneng nginle kata da kajing bil ti yung hifai ba ka persngau da masnong da masnong persngau hanga bag nginle kata to beli subun ya kajing menjur yung hi tendre hapdang yung kini kajing tre kala bandon ka por ka ba namar bangin ti mentang kene tiuk ni ka hajin pendo ko kabal ban macrong ha akpor bangin ti to mentang kan ya ke dari kala mangat kene kendo ban kelem kala bandon yang sakut biang por ka kelem kendo kan sakut se ka bakan tiu seneng kajing kerparit jungai pi kalau ba tongin ya husiar ka bakut kene ka por lior ngada ai kublay pi da husiar yang berkata bakam sinong kanu kanu kajing jia kajing mansau breu apa den juga di selekom namar kajing ya husiar dong pi dengan sekepat pi tongin yai teng banyai husiar dia kata bagi nomblek ajar khamtam por maslak ban bangin yele ban thia ai jaka ba khamajrong umbe ke bahapo mar ba melayu i le se kawan ka hakapor siteng met ngila sungain bala sina kane kal don kawa le se ka ngat kane khendo ka lem ka blok ka kiu le se khamsnu bani ka balong mansua mentan mar kidon kidi pai kampat don je sakut itu pai te karang ya ji ko wala kaya ciki ro kaya ji ko mentu pai yo i la jog ma kaya itu pai ki bangi bu mangi mensnam we arang jara kusan itri kam bah ka kaya tentu Henry kapor bangila ti mental se kadon kapor baka hap jur ka kendau bakas pensakut itu telu te yo bakadon dia ke silikum seneng na ita kadon muska pat ya ti ba yang dia long usiar ka bakut ke telang ka bakut ke liur telang pede ngin satregi trek maka ka ngin persang di kubet ke teman kuno bangin dia yo leki kerok na baro arliang nang bakan ju kena bet bakata kawa kan jajbet kali kendau ka namha kata ka bagi persang na kali juri na kali sarkar ka ini ketat ya berdiri sarkar pakai ni rap bis pajak ya kata ngat harai ya ka ya mentah tang katahin na kali juri wilawan kene bakal lepas dia kita mesti ya kaji Islam juga berwarna kenduk nomor ngasno kaji warna kenduk dan khmat sudah tempat don keno kaji ngelak bandai ini ngasno problem betul ham kadang wan mentah din bakal don nak ke department nak ke distrik ada position kelak simkia Banwan mari pembailan. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya. Ka we ka them artli ki jala. Ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically polluted. Hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai. Ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan